n'ubu nyine tuvugana kuri Facebook no kuri WhatsApp turavugana n'abana ba Karuba ariko ugasanga abana barahindutse kuko twari tubazi siko bakimeze kandi Karuba n'ugaragara umutima mubi cyane mwabo kubera ko abandi bavandimwe be bose ni bazima. Nyina wa Karuba ni umumama muzima kabisa, twabanye ahantu turi mu kiraro. Gakiza yari rimwe mishikirano Colonel Brown uyu nguyu wa none wa muzehe Njwapa wo muri Ruhoboka cuge yari mayimayi niwe bakoranye imishikirano baradutoteye neza ndabihamya. Badusanze mu mikenge turi kwiyogoshesha baradukubita nituvuga ngo biyogosheshe ku buntu bamenye ko umusirikare afite kwishura umuntu uri mu kazi ke, bamenye uburenganzira bwa gisirikare, bamenye n'uburenganzira bw'abaturage, bareke kwivanga mu bintu. Ubundi umusirikare ntacunga umutekano mu baturage, abaturage bacungirwa umutekano n'abapolisi. Njewe no kubwira ko kuri ubu nyine periode turi mu bwoko bwacu sinemezanya n'undi muntu wese uzana ikindi gitekerezo kiri out of twirwaneho. Sinza n'abakurikirana nimba bakontribuwa muri mahoro ni sawa, nimba badakontribuwa bashaka kukreye ibindi byama baranabyirinze wagize se ngo biriya bizagira igihese biriya byabitifariti n'ivyigiye gitoye. Ni skandale yo kuzana kurangaza abantu buza bagakorera hamwe kugira ngo bareme imbaraga zifatika bahuje nk'abanyamurenge bose muri rusange. Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio mwerere mwebwe mwese kwisi. Tubaha ikaze mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe kuri microphone mukaba muri kumwe na Rutebuka Justin. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'abasore harimo abapapa. Uyu munsi rero twifuje kuganira nabo, murabona ko byari byose ari urubyiruko rufatika bagikomeye cyane, bafite imbaraga nyinshi cyane. Tukaba twifuje kuganira nabo ku bibazo biri iwacu. Bimaze kumenyerwa cyane ko ibiganiro byose tugenda dukora bigaruka kubiri kubera iwacu, ariko uno munsi ndizera ndashidikanya ko iki kiganiro kidasanzwe mu biganiro byinshi twagiye dukora kubera ko twakiriye abantu bo mu turere dutandukanye. Twahereye ino ruguru ku Ndondo ziheka kugera za Gitumba, aho hose nahari hatuye umunyamurenge, ariko kuri none ahenshi muri ho hakaba hatagituye umunyamurenge. Abo bantu bose baragenda rero batubwira ukuntu bakiriye isenyuka duce twiwabo, uburyo bari babanye n'aba bari kugenda batwica. Ibyo rero kabizo tugiye kuganira kuri uno munsi, ariko mbere ko tuganira reka tubasabe batangire batwibwira. Reka duhere ku ufite microphone hanyuma agenda n'abagenzi be. Murakoze, amazina nitwa Nelson Masunzu, ruguri wacu ni mu Gahuna ku Ndondo. Urakoze, hanyuma mugenzi wawe? Nanjye banyita Fidel Sibo, iwacu ni mu Kanogo muco hagati, ese mu Kamombo. Kamombo. Murakoze cyane. Nanje nyitwa Daniel Semasoso, iwacu ni ku Ndondo mu Gahuna. Abahazi cyane ni mu Ndondo iherera za Bijombo. Murakoze cyane. Ku mazina yaje nitwa Rushimisha Muvunyi Victor, iwacu ni mu Masha. Mu Masha akaba yaranabaye no mu Gitumba ngira ngo. Niko bimeze. Mu Gitumba. Arahabaye. Abafurero mu Gitumba mwari mu banyemute. Abafurero mu Gitumba nkuko bimeze. Nabaye mu Gitumba sinavuga ko nabaye imyaka myinshi cyane, ariko imyaka nahabaye nahagera mvuye ku ishuri nigiraga Uvira, kazamuka mu Ikonji kagera mu Gitumba kuko abavye banje ni bari batuye. Abafurero tugasabana bisanzwe kimwe nuko basogokuru na basogokuruza babanyeho mu myaka yatambutse mbere, babanyeho bagabira ninka arabahanyi kugeza myaka yatambutse babana neza cyane kugeza kuri generation yacu tubana neza cyane. Ibihe biza bigenda bihinduka bigahindura amateka, ariko umuco wa kera babanyeho neza cyane. Semasoso,
reka nawe tugusabe utubwire uko mwari mubanye n'abapfurero n'ababembe mwari muturanye mwe. murakoze cyane. Twebwe ku Ndondo twabanye cyane n'abapfurero n'abanyintu. Ababembe ntababaye ku Ndondo cyane, nta nabo tuzi abapfurero n'abanyintu. Tumenye ubwenge twasanze duturanye nabo mu muhana. Turakurana nk'abavandimwe kimwe n'abandi mu muhana mukurana nk'abana b'abanyamurenge. Twese twari tuziranye, tuzi imvugo zose, ari igifurero ari ikinyintu, dusabana tugendererana. Ariko habaye mu minsi ishize hagenda haza ibibazo by'intambara. Ariko nsubiye inyuma ho bukeya, hari n'igihe kandi imbere yabwo intambara zagiye ziba, nubwo twari tukiri batoya ariko twagiye tuzibona. Mbese ukabona nk'aho ari ikintu cyari kimaze iminsi nubwo cyaturitse cyane ejo bundi, ariko hari ibindi mbese byari byinshi inyuma yabyo. Right. Hanyuma wowe reka nawe tugusabe utubwire uduhe nk'umuco uburyo mwari musanzwe muturanye n'abari abaturanyi kuri none twita abicanyi, abenshi ni kubabita. Ese wowe mwari mubanye mute? Okay, nje navuyeyo 2008 ariko ico gihe nje nahize primaire nza kuhava nkomereza mu Rwanda. Ariko imyaka yose nahabaye mbese nahamenye ubwenge muri Kongo aho umuhani wacu mu Kanogo. Ariko twari tubanye neza mu buryo nje nakuze z'abapfurera abavandimwe abantu mubana neza ku buryo nje hari igifurero nari nzi nose igifurero gitoya n'abandi twabanye urubyiruko nyine. Muri make bari nk'abavandimwe, abantu wamenye ubwenge usanga bariho ntago bafata nk'abanzi. Aho wicaje kudutungura muri iyi myaka ya vuba no ko ari bo babaye abanzi bacu kandi twaragiye tubana nabo. Mu buryo nje ari amateka njya nibuka nuvuga ngo papa yagiraga umupfurero witwa Basi, yari ifitiye yaranamugabiye. Noneho kintungura muri iyi myaka nukubona abanyohereza amafoto yiwe ngo ndorujyo ari umwira wanyu nibo bahindutse abanzi. Urumva ko isi yarahindutse kandi nabo sinzi cyabagiyemo kugira ngo baba abanzi. Mu buryo burya umuntu ni utera undi umutima mubi, niyo baduteye umutima mubi. Kuri ubu nyine umupfurero kumbwira umupfurero numva ari umwanzi wanje bitewe n'ibikorwa twagiye duhura nabo. Nuvuga ngo iwacu habaye amatongo kubera abo kandi twarabaye. Numva ni ikibazo gikomeye kugeza ubu nyine buri munyamurenge wese wibaza suruse y'ibyo bintu. N'abanzi koko babaye abanzi kubera ko baradusenye kandi twarabanye neza. Nje namenye ubwenge ari bo tubana. Ariko kuri ubu nyine iyo umuntu mwabanye arangiza akagusenyera akakunyaga ibyanyu byose mwari mufite n'amazu yanyu yose agashira, numva ko ntago babyoroshe cyane. Ese reka nkubaze abapfurero bose cabuze sabanyintu cabuze sababembe n'abanzi cabuze bose n'abicanyi. Kuri ubu ngubu bose nshobora kubashira muri kategori imwe. Barashobora kuba ari abanzi bose bitewe n'igihe maze mvuye mu gihugu cyacu cya Kongo imyaka 20 isaga. Tubana nabo bari abantu beza cyane, twasangiraga akabisi n'agahiye, twarishiraga tukizana mu mibanire mu mikoranire byinshi cyane. Ariko kuri ubu ngubu bitewe n'ibikorwa tubona ibyo badukorera, abapfurero bose n'abanzi kuri twe. Twigeze tuganiraho gatoya na Semasoso maze ampa urugero rw'umupfurero umwe babanye. Reka ngusabe uduha amateka uburyo wabanye na Piero Kaluba, umwe mu babasha gukangurira cyane bene wabo kugira ngo babashe gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge. Sawa, murakoze cyane ku kibazo mbajije cya Kaluba. Kaluba ni umuntu nzi cyane. Papa we ndamuzi, yitwa Winga, ni chef wo ku Murambi. Ku Murambi abantu benshi barahazi, ni hafi yo mu Bijombo kuri centre, niwe chef waho. Yitwa Winga. Kaluba yaranyigishije n'umwarimu wanje, yanyigishije muri primaire, muri 5e primaire. Ariko mbere ataranyigisha no mu isomo yari umwarimu wo ku kigo cya IPE Kahuna iwacu abahasi. Yakoze igihe kirekire yigisha primaire, yigisha secondaire. Akorera aramugabona mu mugoro bakigisha secondaire, mu mugoro bakigisha primaire. Kubera ko ku Ndondo intambara ziyagize iminsi, aragenda bazana igitero kiraza gisenya ahantu hitwa kwa Kagano no kuri Kirumba no mu Kajembwe mu Kinyoni barahasenya. Ico gihe abapfurero bose barahunga kandi
baragenda baja barengukiriya mu gihamba binjira mu bibira. Karuba ico gihe ari umwarimu ajana n'ibitabo, ndibuka baratujana aho bari batuye tuja gushaka mu bintu basize bahishe turebe nimba twabona ibitabo by'ishuri. Turabishaka turabibura kuko yari yabijanye, ibindi babitwise turabihebura. Bitwara nk'ikintu cy'umwaka wose ataragaruka. Nyuma yabwo bagiye bahura n'ibibazo byinshi, abantu barapfa, bongera kugaruka. Bongeye kugaruka Abanyamurenge bamugira icyizere ko n'abandi bafurire bari barajanye, bongera kumusubiza mu kazi kiwe k'ubwarimu. Arakomeza arigisha kugeza ubwo twageze muri 5e primaire, aratwigisha ari umuntu muzima kabisa, tuvugana twumvikana, twigana na barumuna biwe. Murumuna we Muhoreza kwarabanye muri classe, ni collègue wanje kwariganye primaire, twigana secondaire mu Kagogo kuri Wanayinchi, tubana neza nta kibazo. Urumva kagatima ka Karuba karakomeje. Nyuma yaje gukomeza aja kwiga Lubumbashi, agarutse araza ajana urugo rwiwe arujanye Uvira. Abana be twarabana, imfura yiwe Diego n'undi ni Bizimungu mukurikira, bose ndabazi. N'ubu nyine tuvugana kuri Facebook no kuri WhatsApp. Turavugana n'abana ba Karuba, ariko ugasanga abana barahindutse kuko twari tubazi siko bakimeze. Kandi Karuba nugaragara umutima mubi cyane mwabo, kubera ko abandi bavandimwe be bose ni bazima. Nyina wa Karuba ni umumama muzima kabisa. Twabanye ahantu turi mu kiraro, tuba mu mazu yabo, dufite inka zabo ni zacu. Nyina akaducumbira umutima mu gitondo nta nimugoroba, nako tukaragira inka zose tutarabanura. Ariko Karuba amaze kuva Lubumbashi ku ishuri, aho yagaragarije ko yahindutse. Yaraje akaza adusanga Uvira, akazaja kwa mwami kumubwira ngo abana biwacu ngo bagira imbundi. Kandi ntagihamya nico gintambara zitaratangira, ariko atangira kugenda biba mwugwango kugezaho Uvira bari bazi amazina y'abana biwacu nyine akekamo ko baba bafite imbundi. Ugasanga mwami azayo makuru, mwami wa Uvira abamuzi n'abandi bantu bakomeye hariya agenda bivuga. Kugeza n'ubu nyine aracabikomeje. Hari n'amazina y'abana biwacu neza nziko bari hariya batanzwe na Karuba, kandi arabaturanye, ari abana babanye n'abarumunabe basangiye buri kimwe cyose. Uriya muntu nubwo yahindutse ako yari umuvandimwe. Sinzi cyamuhinduye kuva na kera urumva yigeze kugenda kwanza aje muri Mayimayi, arongera aragaruka aratura, agira na gahunda kuja kwiga. Yagiye kwiga afite inka. Izo nka yari yazikuye hehe? Nitwe twazimwishe kuko twara abanyeshuri biwe. Twishuraga ibitungwa, akagenda akageza ibitungwa 10 akabigurisha, akabigura mu ikimasa akakigura mu inka. Twari tuba ku murambi wabo kwa winga, dutunze inka, turi kumwe na se, turagirana, dusangira akabisi nagahiye. Ise ni shefu. Barumuna biwe abagore babo bose ndabazi. Muhoreza ashatse umukobwa wa Ramazani Nyamurandigo, abantu bo mugahuna baramuzi biwacu. Ukumva ni umuvandimwe tuziranye buri kimwe cyose. Ariko igidutangaza nukuntu bunyi nagenda gaguka kavuga ngo Abanyamurenge na Abanyarwanda. Twaravukanye na barumunabe, tugakurana, tukigana, tugasomana, nta kinda kimwe yo kubwira tutasangiye nabo. Nubu nyine bageze banyandikira bakambwira abana bafite, bakambaza hondi, bakambaza situation zose ko zimeze, amashuri tukavugana, ibintu byose. Mbese n'abantu hebe ninka twari kubatiza ninka guka. Ariko kuri none urumva izo bintu zoshoboka. Kara twita Abanyarwanda gute? Ya umunyagitumba hari n'umunyamasha. Ese utekereza ko ari ye mpamvu nyamukuru ishobora kuba yarateye urwango hagati y'aya moko, kuvuga ngo bafate initiative yo gushira hamwe kugira ngo babashe gutsemba Umunyamurenge, kandi bari basanzwe babanye basangira buri kimwe cyose nkuko se Masuso yaravuye kubivuga? Utekereza ko ari ye mpamvu? Urakoze ku kibazo. Ndatekereza kuko urwangaho rwavuye rurahari, nubwo henshi hatagenda haja kumugaragara ko urwango aho rwavuye rurahari. Ndatekereza ko Satani ari yazanye urwango mu bantu mu gihe bari babanye bose ari amahoro. Ndatekereza ko urwango rwavuye kwa Satani nta handi. Jewe nsubiye inyuma bukeya, twabanye n'abafurero mu gihe gitoya nageraga mu Gituma mvuye Uvira. Dufite ibitungwa byacu, twagiraga ibifura, ihene, inka. Mu gihe abafurero bari boroye inka, bakorora ingurube, bakorora intama. Usibye ubutunzi twebwe tutororaga n'ingurube, ariko andi matungo twari tuyasangiye nabo. Ariko Abanyamurenge majorité no yarafite ubutunzi burenze ubw'abafurero, tubana nabo.
ndibuka igihe kimwe nigera kurema isoko ya gatatu yo mu Gitumba, abantu benshi babaye mu Minembwe barayizi. Yari isoko ikomeye cyane yahuriramwe amoko atandukanye, abafurero bavuye Imirimba, abembe bavuye kwa Kagembe, ndetse n'abavuye Ifizi baraharemaga cyane, abavuye za Buhara baraharema cyane. Ababaye Imirimba 96 kumanura, habaga isoko yari ikomeye cyane Irambo. Ndatekereza ko Irambo ari nkashobora kuba yahindutse gatatu, kubera ko Irambo itari kirema cyane, agatatu abariko kadomine. Ndibuka ko naremye isoko umunsi umwe ndemesheje intama zari zibiri ziwacu zishashi, twashaga kwikenuramwo kurya iwacu bimeze. Ngeze mu isoko, kuko ico gihe isoko yadominegamwa n'abafurero benshi, wasangaga nimba ari paratuni imwe yaremye abasirikari, yari na paratuni ariko ntiyazaga yose, wasangaga abasirikari 5-6 baremye isoko ba guverinema, mayimayi bakaza ari nka 250. Hafi isoko yose kurya muyibona abantu bangana baza barema, major tugasanga ari mayimayi bambaye tennis civil, imbunde na chargeur 3-4, kubera ko banagiraga n'imbaraga nisho, usanga afite na chargeur 5, izinda zifite mu mifuko. Wamubaza ico bashaka akakubwira ngo agasuzuguro k'abanyamurenge kararenze. Ndema isoko umunsi maze kurema isoko, bafata igifura canje barakijana. Bamaze kukijana titwamenya bakijanye kuko habaye igituri, bararasa. Bamaze kurasa ndiruka nkampungira mu kabira kari hepfo, umwanya mbona hankurikiye umufurero nzi tubana tuziranye, umuhungu wa Gishamata Mukiza, arandasa amasasa 2, siga igifuro nari nkiziritse mu kabira ndagenda, kubera ko yamenye uwo yarashe neza, kubera ko twari tuziranye cyane. Arazamuka, subiyeyo mu isoko nsanga isoko yose yagiye, nta bantu bari mu isoko iri gutyo. Ngerageza guhindura amaso, mbona umugabo umwe umunyamurenge nawe ari wahunze bita Sebazima w'Abahima, yatuye mu Gitumba cyane, yari yaravuye mu Karingi. Ndamuwazetse muze urahangaha nawe tinda, abandi bari tibahunze, ni bande basambu isoko, tini mayimayi se guverinema iraha tirahanga, barakora iki ko abantu bose mu isoko ari mayimayi. Ndakomeza manukana nawe, kubera ko nahinduye amaso ndeba haruguru aho iwacu bari batuye, mbona ari mayimayi gusa ihuzuye yanapanuwe cyane. Ndabaza atese kwira mayimayi panuwe niki cyatumye ipanu wakuriye. Ndakomeza ndavuga ati sinci inzira, reka manuka indi nzira nje kudevye mbahuruka imbere. Ndamanuka ndika mfata hakurya, ndetse nazamukanye n'uruzi mfata hakurya, nzamuka Karenge, hurutse ku gasozi mpinduye amaso kandi nyasubije inyuma hakurya yanje, ndangiza abantu 2 biteze irya mayimayi yari panuwe. Sanga ari muze, kubera ko yarazi ko ndi mu isoko kandi isoko yasambutse igituri cyabaye, yagiye kundebaho narinde yambuze intama yazivuze, aravuga ati ibyo rose umwana wanje yapfuye. Ubwo ngeze ku Karenge, ndangiza umwana haruguru y'iwacu, arambwira ngo uriya niso nundi mugabo wacu twabanaga ni Ngangura, bagiye kwitegira mayimayi, yaje kubuza umutekano muke, batekereje ko bapfuye, none ubahamagare bagaruke kuko gihari. Muze ntiyabyumvise, baragenda neza bamugeraho yarari, hagiye umugabo musita nawe ise wa Ngangura ngo ni Gatwara, aragenda mugeraho, aramubwira ngo umwana wawe arahari garuka. Muze aragaruka, ashitse mu rugo arambwira ngo uri umwana wanje ndabizi neza, wambwira amakuru ko byagenze kose igituri nakibonye, ariko amasasu yavuza barashe wababonye, uwakurashe kugeza aho uti ntama ninde, kubera ko nari muzi ho uburakare bwinshi adashobora kwihangana, ashobora gukora reaction ikazana umutekano mubi mu Gitumba. Byabaye ngombwa kuko muhisha warashe, ndaceceka kubera ko nari muzi cyane kandi inshuti ise yari inshuti ya muzehe cyane. Ndavuga ati nimvuga ko ari umwana wa Nyanaka birabibindi, biba ngombwa ko nceceka. Muzehe haravuga ati intama zanje ntizagenda gutyo, ibyo rero nimba zagi zajanwe n'abafurera baturanye bacu, nta bandi ira direction y'iriF n'abafurero bayicamo, reka nje muri iriya nzira. Ese amanuka inzira yose arika, ageze mu bafurero
ahakurikira ikirari cy'intama agera mu n'abafurero arababajije baramubwira ngo intama yajanwe na mayimayi kuko bari basigaye barakereye duka iri mu Gitumba, intama yagiye iri mu ika y'abasirikari bazijanye. Muzehe aragendagera mu ika ntaco yabavugishije, yagiye yitwaje umupanga, imbunda arayisiga kuko yari ayifite, arayisiga yabona kuko yakora amakosa, arashika ntiyabavugishije afata intama keba umugozi arayishorera ayigeza mu rugo. Ayigejeje mu rugo igitangaza mu gitondo haza ise wa Mukiza, tiyaje kubaza amakuru kubera ko yahaca cyane. Tekereza kubwira muzehe ngo ise wa uyu ni ise, umwana we niwe wajanye intama yacu. Nanga kumubwira mbona ko yakora amakosa akanamwica kubera ko ico gemfu zari ziharari nishi kandi mu buryo bwo gushukira ntabwo ari buhari. Ndaceceka amaze kwerekera mbwira muzehe ngo gisha amaturi yubona umuhungu we Mukiza niwe wajanye intama. Muzehe arambwe ati se mutambwe kare byibuze mutonganye amenye kuko umwana yakoze amakosa. Mukiza nsubiye inyuma uwo wandashe yaragira umurima wiwe munsi yiwacu afata kujya kwa muri karatange kuhatema. Amaze kumenya ko yakoze ico kiroregwa kibi cyo kurasa cyo kundasa, yahise areka gutema umurima. Twaraniganaga ico gihe Gitumba nahigiye nk'amezi nk'atatu. Mukiza harari umunyeshuri ambona, ndetse ndibuka ku munsi umwe namuhamagaye kuri recreation ndamwatese muki burya wampora giki iyo tujana nawe umbona kuko ndi umugome cyangwa se ne umugome kugera utekereza kuvuga ngo ndase iyo unyice wa munsi bari kuvuga ngo wishe college wishende. Mukiza rumigwa buri byo avuga kugeza umunota tuvugana yabaye mayimayi nimbaraje kubireka, ariko yabaye mayimayi ukomeye cyane. Intambara y'iwacu y'abafurero mu Gitumba ndatekereza kuko yagiye iba kubera kwihimba, bari benshi kuturuta cyane, bagasuzurwa FARDC twari tubana cyane, hafi majority ya bose imbunda bazitunze. Abafurero bazijana ku mugaragaro, leta ibirebera ko ntihagire reaction nimwe ikora. Abafurero baragumuka bakagumuka, FARDC ntigira ico ikora kugeza aho bagiye gutera ahantu biti Gasorogoci. No munsi barasa umugabo w'abasinzira wahara amavugwa bita Rugano, arakomereka yarasiwe igasorogoci. Bafunga inzira ya Gihuha iyinga ryose, abanyagitumba batuye, abanyaminembwe batabara abanyagitumba kuko n'inka zose zabaga imirimba na Gitumba inzira irabura. Niyo haguye umuhungu w'umusama bita Ndasunikwa, arashwe n'umufurero twabanaga ngo ni Huruma, yari yungirije Swate Diza uri abita Colonel cyangwa se General Murumba, yaramwungirije ari mwene wa yari umunyintu. Niho nawe yaguye muri yo ntambara ku Gihuha. Intambara isubira inyuma idafite objective, igera mu Gitumba. Gitumba irasenyuka, leta irahagurukira rwana birananirana. Biba ngombwa ko abafurero b'imirimba batari mu Gitumba batanga musahada kubera ko cari ikintu cabo bapanze baplanifie. Batanga musahada bararwana kugeza abanyamurenge babihore ntibarasa. Abanyamurenge baje kwihagarara bageze kwirango gitwa Sara, niho bahagaze barasa amasasu make, hariho n'abasirikari bake cyane. Baravuga ati reka turamira abaturage kubera ko twatubona mayimayi yasaze tutazi cyayisajije. Abaturage bose barajanwa baragenda bahuruka mu biziba kwa Revera Misago, bahabaye nk'ikintu c'amezi c'ukwezi, barongera basubira mu Gitumba haba imishikirano ibera mu Gitumba ahantu bita kwa Mubikaro, irahava ibera kwa Mashaka yari irimwo Kapiteni Chekivara, Kapiteni Kasa, marehemu Koloneli uriya basinga waguye iri Bukavu warakurunundu Gakiza, yari irimwe mishikirano. Colonel Brown uyu nguyu wa none wa Muzehe Njwapa wo muri Ruhoboka, coge yari mayimayi niwe bakoranye imishikirano nayibayemwo. Colonel Brown ahaguruka afata ijambo, aruko Colonel Gakiza hamagaye ababashije tese
intambara muri ko mu Rwanda no munsi ba mayimayi muri ko murasa abaturage bagenzi banyu namwe muri abaturage turi leta duhari niki mupfa. Colonel Brown aravuga ngo intambara turi ko turwana ni intambara ya cenyeji. Naje kwireba neza nsanga intambara ari ya cenyeji. Intambara isa nihagarariye aho ngaho. Nyuma yabwo bohereje delegation irimwo General Nyakabaka kuri none uriza muri province ya Equateur. Araza ntiyarenze ariko yabonanye na delegation ya Colonel Brown abasigira ibikoresho byose hafi bya gisirikare. Ibyombo ntabyo bagiraga icyo gihe, byari bisanzwe, twari tugira ibisanzwe gusa bagira amatelefone ariko kaja kuri rezo. Uwo munsi General Nyakabaka basigira ibyombo bimeze nk'iby'abasirikari, pana bene twa portatif twaba twara dutoya twabavugana bakumvikana icombo gifite cano yacu mudashobora kumvikana n'undi muntu wo hirya. Mbese cyari iki gisirikare ahayakereye. Nyakabaka azana bene basigira ibikoresho bihagararaho. Mu minsi ishize nyuma maze kubasigira ibikoresho nibwo habayeho ico bita ngo baje muri recyclage, biyunge baje mu gisirikari, bave muri mayimayi baje mu gisirikari, baje gukora recyclage Ifizi Kananda. Bamwe muri bo bahawe nk'amagrade ya lieutenant za majoro, bagasimba ba Kibongi bo mu Kabanju. Nyuma barongera babivamwo kubera ko batari bafite umutima wo kuba abasirikari ba leta ari ugusenya no kunyaga no kwica. Tubana nabo turongera tubana nabo bari bagasimba ari ba Kibongi. Gasimba waje kuraswa umunsi wo mu Rukarite atega bungeri araswa Gatsinsino, yarwariye iminsi myinshi mu kibira cyitwa Sahara, yarabuze inzira yo guhuruka, tana havurirwa nawe ntaja mu Minembwe, nta bitaro bikomeye, avurirwa mu ishamba. Arashwe nawo iri ririho uyu munsi wa none ryatangiye. Yego, ahubwo ugezaho twaganaga hita uhereza microphone mugenzi wawe katukubaze kwirwanaho ni ngombwa cyangwa se twirwaneho ni umutwe wa gisirikare. Okay, njye uko nyifata kuri ubu nyine n'izina n'ubusobanuro bwayo. Kwirwanaho ntabwo ari umutwe wa gisirikare kuko ntiwoshinga parti politique ngo yita ngo twirwaneho, kuko ubusobanuro bwayo bwa mbere uvuga ko ni self defense, kwidefanda. Ubaye atake noneho baye kwidefanda. Nta n'umuntu ubu nyine uhagarara ngo avuge ngo abanyamurenge bashinze umutwe wa parti politique yitwa twirwaneho. Self defense bashizeho yo kubafasha kugihe runaka. Ako sinkeka ko nubwo wobaho igihe kirekire ariko no kwidefanda kugira ngo badapfa. Hari kugira ngo bakore parti politique nuko baba bafite ubuzima, ubwo buzima nibwo bari guharanira kuri ubu nyine. Niko nje numva twirwaneho. Nakoze wowe twirwaneho bavuze twirwaneho mumviki, kuko ibyo ari byose n'abadukurikiranye mugerageze kutwumva neza. Impamvu mbajije iki kibazo nuko hari raporo iheruka gusohoka bavuga ko twirwaneho ngo ari umutwe wa gisirikare, ariko ibintu bitemezanwaho n'abantu benshi. Wowe uzumva ute twirwaneho? Uyifata nk'iki? Twirwaneho ni iki? Murakoze bwana Justin. Twirwaneho kuri njewe nyifata ko ari abaturage birwanaho, yana abaturage batewe birwanaho kugira ngo bareke gutemwa amajosi. Abenshi numva bakunda kubishyira muri yo ka ngo ni umutwe wa politike, ariko n'ururimi rwacu ngira ngo rurasobanura neza ko twirwaneho ari abantu birwanaho. Umuntu yatuvogereye dushaka uburyo twirwanaho kugira ngo twihagarareho. Abantu barigoboka bonyine baritabara. Ku giti cyanje numva twirwaneho n'abantu birwanaho kugira ngo badashira. Ugifite microphone reka nanone ubushize hari ikiganiro nakoranye n'abamama babiri baravuga bati nyamara aba basore bari hino cyangwa se bari hirya no hino ku isi, bakomeza kurebera ibiri kubera hari haruguru, bashakisha iterambere. Bati nta washakisha iterambere atari yabaho. Bishatse kuvuga ko umunyamurenge adahari.
kuba adahari rero iki si igihe cyo gushakisha iterambere, ushakisha iterambere iyo uhari. Urakoze cyane. Nta soni biguteye kuba uri kuri no kamera utari ikibazo cyiza rwose ubajije. Ndazifite isoni kumva abamama bafata uwo mwanya bakavuga ko nta terambere rihari tudahari. Ibyo nibyo tubanza kubaho tukabona gushaka iterambere. Ni igitangaza baravuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Kubona abasore bari impande n'impande cyangwa se abagabo bari impande n'impande nkatwe iwacu tuvogerwa mwene karakageni, ababyeyi babyarira ku musozi, abana batoya bicwa mwene rura rugero, turi ahantu hatandukanye. Numva iryo jambo abamama bavuze niryo, ahubwo ngewe icyo numva ni ugukangurira abasore n'abagabo ndetse n'abakobwa yewe tugatabara iwacu, tukabanza tugashakisha twebwe kubaho, tukaza gushakisha nyuma amajambere. wowe iryo jambo uraryumva ute? kubaho niko mbajije. Ugomba gushaka iterambere cyangwa ugomba kubanza gushakisha kubaho. Okay, iterambere riza ku muntu uriho, ntabwo iterambere riza ku muntu wenda utariho. None rero uratekereza iki? Nje icyo ntekereza umusore ukiri mutoya urimo kubona ababyeyi barara ku musozi bakawirirwaho mu mvura cabuza se kuzuba. Uzumva ute? muvandi biramba kuva intambara zose zaba muri ibintu byabaye ruguru, n'abamama barashwe mu minembwe baraswa na leta, kandi bari abamama icyo bakoraga nta munda bari bafite n'imbaraga zo kurwanya leta, barimo bashaka kubaho uko kumbaje ngo twirwanaho. Rero ko mbifata nje abamama ikibazo bakubajije kijanye wenda no kuvuga ngo ese ko turashaka gute iterambere tutariho, nagira ngo nukumbajije twe turi hano uko nje mbyumva, natwe tugomba kubigira ibyacu. Nimba ntagiye none we nazagenda ejo, ariko nkazirikana gakondo yacu ko n'abandi bari kwicwa n'ubuzima babayemo bari kwidefanda badahari bariya, hano izina ryaje ryaba ari zero. Rero ibyo bavuze bifite ishingiro, kwanza nico no kusubiza aho ngaho. Kandi aho ngaho baba bashaka kudukangurira ngo ese ni gute turi gushaka iterambere hariya bakonsidera ko tutariho, kandi hariya ariho twaturutse, hano duhari ko dufite aho twavuye. Rero ni nko kudukangurira ngo tutabaha, kandi bireba buri wese. Rero sinokubwira ngo iterambere ndi gushaka none ntirifite agaciro kurusha gakondo yanje, nuko nje mbyumva. Kandi sinokwama nkubwira ngo none ndagiye, ariko nzi ko kuri ubu nyine umunyamurenge wese nta terambere rifite agaciro kurusha ibiri kubera iwacu. Ntajyo turi gushaka muri make. Semaso byumva ute? Murakoze cyane kuvuga ku kibazo cyatwigwaneho. Umunyeshuri wa Karuba. Ku kibazo cyatwigwaneho cyo kintu kiratangaje cyane. Umunyamurenge wese ku isi aho ari yumvise ko ari twigwaneho. Hari n'ikintu cyane nshaka gusobanurira abantu badukurikirana wenda, nuko bazi ukuri ko abaturage ubundi batwigwaneho bari ruguru nyine mu minembwe, tibaza batera baza bategwa. Abantu bagiye babigarukaho imicuro nyinshi babesha ngo twigwaneho yateye, ntaho twigwaneho na hamwe iratera. Buri gihe baza bategwa bakaza kwigwanaho ari uko batewe. Kuba abantu batari ruguru no mubabara. Icyifuzo cy'umunyamurenge wese ku isi nuko twotaha tukaja ruguru, kumva acyo coba igisubizo. Amajambere jewe ntabwo navuye ruguru mpitanza hano ndi kuri none. Twara dufite amajambere ruguru, ibarabara kwa riva mu mikenke rikagera mu Kamombo rikamanuka za Kabara ryakozwe nande, ryakoreshejwe cyage cyagumino, ntabwo ari leta yarikoze. N'uyu munsi hari imodoka zihanyurana za moto ziragenda zikagera. N'abaturage twiriwe duhinga, twahinze ibarabara riva mu Gahuna dushaka kurijana mu Rurambo rikazika muri Plene. Njewe ndi kukubwira nyarahinze, twirwa duhinga, twari twifashijwemo n'abasirikari b'abanyamurenge. Leta ya Kongo nta mafaranga yigeze iduhereza ico gihe, twabikoze kubw'ubushake, kandi ndakeka neza ico gihe iyo bija gukomeza ubu nyine ruguru haba hari imihanda imeze neza. Iyo leta ija kudusapotinga mu bushake twari dufite bwo guturira ruguru, tigira ubushake bwo kudusenyera, tuba dutuye ruguru kandi tumeze neza.
ariko kubera ko leta ya Kongo uruhare rwayo ari ukuguma nayo gushigikira abadusenya, cyo gituma nibaraba leta yakomeje kumva ko tugomba gushaka kubaho. Nitumara kubaho ndemeza neza ko n'amajambere tuzayageraho. Ndango wabonye ko kundondi wacu bako bahinga ikibuga cy'indege, bako bakora ikibuga cy'indege, nibandi bako bagikora na abaturage. Ari financement ya leta yageze ara mukajembwe kugira ngo bahinge kira kibuga cy'indege. Urumva abaturage bafite mind z'amandereyo, ariko leta ya Kongo ninka idashaka ko abaturage bateza imbere. Je akaba ari ko mbibona. Ako leta umunsi yo bigiramo uruhare abaturage boteza imbere. Ya mu minsi yashize twabonye ikintu cyitwa mutualite muri Amerika, ariko hakaba hari hasanzweho Mahoro Peace Association, akaba ryari ihuriro ry'abanyamurenge. Mutualite nayo iza ari ihuriro ry'abanyamurenge. Kiriya kintu nibaragikurikiranye cyabuza se niba ukizi, wabonye gifitiye ishusho ku munyamurenge, ku bumwe bw'umunyamurenge. Urakoze, naragikurikiranye ubushize, nkibonye narikanze, ndavuga tese habaye ni parti politique bariko baharanira niki ko Mahoro narinzi kuko iharanira ikiremwa muntu umunyamurenge, ikurikirana ibibazo byo bibera hirya no hino umunyamurenge, ibibazo bibera iwacu cyane yabikurikirana bihagije. Kiriya kinyamakuru kije iriya mutualite yindije irancanga, ndavuga tese yije mu ihenzira ko mpaye numva ivuga ikritika Mahoro, kandi bose devoir bakagombye gukora ari ukurenganura umunyamurenge, bitakabaye ngombwa kuko avuga ku wabo ibintu bidasobanutse, agomba kuvuga kuri Mahoro akayivuga ayishigikira kuzirimwo nawe ari mubye, ariko ntavuga pfobya Amahoro, kuko nabonye abantu benshi bahaguruka cyane ba muri iriya communauté yari yavutse iriya uretse Amahoro ina mutualite, mbona ihagurutse isa nihaye ipfobya Mahoro, kandi Mahoro ifite inshingano zayo ikora zizwi n'umunyamurenge, zizwi n'amahanga, zakoze intervention amahanga yose azi, ariko iri irahaguruka. Ariko kandi sinayipfobya ngo nisubize inyuma, kubera yuko ifite ishaka ryo gukora kurenganura umunyamurenge ahari yabikora. Nundi wese wumva kuko yarenganura umunyamurenge yamurenganura akoresheje inzira zose, afite imbaraga, inzira zose yumva akoresheje kugira ngo arenganure umunyamurenge yazikoresha, ariko ntafobye ya yindi hasanzwe. Sema sosogira nawe ico tubwira. Murakoze cyane kuri mutuality. Je ndi muhantu cyane bakurikiranye ama interview yabo. Nyandike n'umunyamakuru muri commentaire zanje nyaramubajije, mubaza ati se wewe uzoza urande rumwe ukabona kuko ariko kuri. Ejo bundi wongera arabisobanura aravuga ngo urundi ruhande rwa Mahoro yarushakishije ntiyarubona, kibaramwitaba. Ariko kira kintu kiratangaje, ubundi sico gihe turimo, igihe turimo nico gutabari wacu no gukora. Ariko umuntu udakora agatangira kuzana mutuality, ibyo nje ntabwo nyemezanya nawe pe, bari abantu ntabwo nyemezana nabo, bashatse babireka. Ahubwo bakagombye kutugaragariza bakavuga ati twebwe ibikorwa tumaze gukora nibi byibuze twafashije abana 10 barasiwe ku rugamba, cyangwa se twagaburiye ngo 50. Hari izindi shyamwe zerekana ziri hanze zerekana ibyo zikora ibikorwa, ariko ntizerekane cyane aho zibogamiye nkuko ari uguca mu bwoko. Ibintu bari kuvuga ntibabihagazeho. Ikindi neza ukuri tuzi nuko bari abagabo ahubwo badashaka gukora mutuality, ahubwo bashaka wenda gukora icyama, ariko bakagitisha muri ziranzira kugira ngo abanze bashake population y'abantu bigarurira. Uko twese turaziranye kandi twese turabanyamurenge. Ari nahandi hantu twagiye dukurikirana n'ama interview yabo no kumva n'ivana rabo twumvishijeho n'ibitekerezo byabo byo bavuze, ivyo sivyo dukeneye ibikorwa. Nimba bafite amafaranga ntibayohereze ruguru afasha bari ruguru, cyangwa se niba yazane abatabazi baje gutabara, bavuge ati twebwe twohereje byibuze abatabazi 50 bavuye muri Kenya twabishuriye bagiye muri ubu buryo. Ariko umuntu ntari gutanga ifaranga yavuye muri Mahoro basaba $20
aho agiye se azotanga atageze atanga muri mahoro urumva se muri mituweli azotanga utazukora ntazakora uzukora azakora tuzi narinda unabaza ngo se zino faranga ntanze zogenda gute ariko umuntu utazukora nuzi kenera gukurikirana amafaranga abandi batanze amenye ico yakoze kandi we atazakora ahubwo nibakore bareke kubeshera abandi amafaranga bazatanga ntazagaragara amafaranga aragaragara hano kuri televiziyo yonyine turiho twabonye abantu mahoro yafashije baraje barayivuga okay mituweli nari geza n'abantu yafashije bahaze hano kuri kamera babitubwire bavuge ati twafashe umuntu fulani ngo yaragaragaye ako nimba umuntu batarafasha nta gikorwa na kimwe bafite babyirinde bareke ivyo bintu byo kuvuga ngo bagiye kuzana mituweli bagiye kuzana ibiki nibazana ibikorwa bareke kuzana amacakubiri mu bwoko bw'abanyamurenge murakoze cyane yego muvandi urakoze cyane kumbaza ikibazo cya mituweli ubundi mituweli ikintu cya mbere nje sinza numva amavideo yabo kubera ko igihe turimo ni periode yo kwigwanaho ku bwoko bw'abanyamurenge kandi twese uko nje mbifata twese dufite ishaka ry'iwacu nta munyamurenge uruta undi nta munyamurenge urusha undi gukunda iwabo rero ibintu bya mituweli ibingibi bazana nk'uko mbaje ngo se mfata gute mituweli njewe no kubwira ko kuri ubu nyine periode turi mu bwoko bwacu sinemezanya n'undi muntu wese uzana ikindi gitekerezo kiri out of twirwaneho sinza n'abakurikirana nimba bakontribuwa muri mahoro ni sawa nimba badakontribuwa bashaka kukreye ibindi byama cyangwa kuzana ibitekerezo byabo bagashaka gukora ngo irindi shirahamwe ico ngico njewe sinshobora kubashigikira icyakabiri mahoro irakora sinkurikirana ibintu byabo cyane ariko nabonye babiyama barababwira ngo bazanye irindi shirahamwe rishaka ni nko gucamo abanyamurenge babyirinde baranabyirinze wagize se ngo biriya bizagira igihese biriya bya mituweli n'igihe gitoya ni skandale yo kuzana kurangaza abantu ariko abanyabwenge baracecetse abanyabwenge ko barakora kandi bafite ico bakora gifatika ubwoko buzi meme n'igihugu ca Kongo na Amerika irabizi zibyo bakora bifite agaciro gakomeye cyane batobonera ikiguzi cyo kuja kuri kamera nk'uko turi hano ngo bicare bavuga ngo dukora iki no naho umunyamakuru we uriya wa One Africa uriya ni umunyamakuru arabibariza bakavuga nimba yarawe hejuru w'amahoro ntamusubize njewe ntaco bimbiye iba bayishakira isoko no kugira no gukomeza kwagura cano yiwe murakoze yego hanyuma mugenzi wawe nawe reka tumwumve murakoze umunyamakuru ikibazo cyiza cyane ariko kirimo gutangara kwinshi numva ko ntangaye cyane ku kibazo cya mituweli na amahoro peace association nakurikiranye ibiganiro nagiye nkurikirana kenshi kumva n'imvano bamwe bavuga nkurikirana raditahuka bavuga ariko ntaramenya objectif yabo neza cyane kubyo bagamije kugira ngo bavuge ari cyo mvuga bagenzi banje bagikomoje abenshi ariko ndavuga ko abanyamurenge twaturutswe impande zose ndi umunyamurenge nundi ni umunyamurenge ntawe ndusha ubunyamurenge kandi nawe ntago abindusha hari ikibazo kare batubajije ngo dushaka development mbere yuko dushaka kubaho ico kibazo nico ngarukaho ngihuza n'ibingibi bya mituweli na amahoro peace association sino bavugaho kuko bari kure yanjeho cyane ariko ndavuga ku bikorwa by'ubumwe bwa kinyamurenge iyo tubona badakorera hamwe bidutera impungenge nyinshi kubera ibibazo turimo muri iki gihe bona ko kanini cyane biba bishaka kuturemamwo amacakubiri nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge icyo nasaba njewe kuri ubu ngubu twasabaga ubumwe hagati mu banyamurenge ariyo mituweli na amahoro peace association bakagerageza gukorana bakumvikana bagakora ubumwe kugira ngo babashe kurema ishirahamwe rikomeye ry'ubumwe bw'abanyamurenge naho kuri ubu ngubu sinahita mvuga ngo mituweli ndayibona iri mu makosa cyangwa se amahoro iri mu makosa bose nje icyo mbasaba ni ukugira ubumwe bagahuza bagakorera hamwe kugira ngo babashe gufasha ubwoko bw'abanyamurenge icyo nsaba rero izo branche ko ari zibiri mituweli na mituwelite ni ugukorera hamwe guhuza mituweli na amahoro peace guhuza bagakorera hamwe kugira ngo bareme imbaraga zifatika bahuje nk'abanyamurenge bose muri rusange ijambo ryawe rya nyuma ushobora kwifuza kuvuga tutakubajije ku
kugira ngo dusoze ikiganiro buri wese agenda avuga ijambo yumva atava kuri kamera atarivuze kugira ngo dusoze ikiganiro turi kubona twabafatiranyije cyane. Juste urakoze cyane. Ijambo rya nyuma nova hano ntavuze n'ubwicanyi buri kubera iwacu. Ubwicanyi buri kubera iwacu buratubabaje uturaje inshinga kandi igihugu cyacu cya Kongo kirebera ingabo z'igihugu zirebera ariko akenshi amakosa cyane njewe mbona nyashinja umuvugizi w'ingabo z'igihugu atanga amakuru atariyo Captain Dieudonné Kasereka akenshi yandika ibintu atabanje gushakisha amakuru neza ngo abitange mu ngabo z'igihugu. Ikindi nasabaga ubumwe hagati y'amoko duturanye muri karere ko misozi miremire abapfurero abanyintu ababembe twongere dutuze dusabane tugira ubumwe kugira ngo tubashe kubaka iwacu nta unzo tuzanira amahoro ni twebwe twenyine tuzizanira amahoro kubwumvikane n'ubumwe bwacu. Murakoze. Ijambo rimwe novuga njewe ndavuga wenda ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge ikintu nje no basaba no kwirinda gutunga gato ku muntu. Urabona n'ibingibi bya mitiwari tubona byazanye skandale nko kumbuga kubera ko bicara bagatunga ngo RCD ngo ruberwa mumbare kuvuga amazina sinari nabiteganyije ariko biriya bintu ntago ari byo ntago ari cyo gihe tugezemo cyo gutunga gatoki umuntu runaka. Turi abanyapolitike twaje kuganira uko tubyumva iwacu ntitunabategetse ngo bagende babireke ko tidufite izo mbaraga ariko nje bico nabasaba yaba bari muri Kongo nje nubaha n'abantu bari muri Kongo wereye ku bari ruguru mu Minembwe wereye ku bari no muri leta bose nje ndabubaha kandi cyane kuko nje uri kuvuga ibingibi sindi mu gihugu. Rero iyo mbonye nje feedback z'abantu turi hanze y'igihugu twicara tugatuka abantu basigaye mu gihugu ibyo bintu nje ntibi mbona ntaho byo tugeza. Rero kwicara dutunga gato ku muntu ibyo bintu ico novuga njewe mbona atari byiza pe abantu bakabireka. Urakoze cyane. Sawa murakoze cyane tubanje gushimira we munyamakuru ku kiganiro cyiza waduteguriye kubaza no makuru yaraye ingenzi cyane abantu bagende bayakurikirane kandi wenda hari bazashire mu bikorwa. Igitekerezo cyanje mbese icyifuzo cyanje cya nyuma nyifuriza abanyamurenge no gutekereza iwacu wenda iritangaza amakuru rigakorera nko mu Kamombo zodushimisha cyane birenze ibindi bintu byose. Twebwe twari tuvugira hano tukisanga ko tuvugira mu Kamombo twatabaye ubwoko bwacu buri mu kaga ngo yaburengana umunsi ku munsi. Ikindi nyasaba cyane leta ya Kongo ko yagomba kwita ku banyamurenge neza bareke kujigisha abantu ko abanyamurenge batari abakongomane umunyamubyange nubwo twagiye duca mu bintu byinshi n'abasirikari ba Kongo bonyine baradutoteye neza ndabihamya badusanze mu mikenge turi kwiyogoshesha baradukubita nituvuga ngo abiyogosheshe ku buntu bamenye ko umusirikare afite kwishura umuntu uri mu kazi ke bamenye uburenganzira bwa gisirikare bamenye n'uburenganzira bw'abaturage bareke kwivanga mu bintu. Ubundi umusirikare ntacunga umutekano mu baturage bacungirwa umutekano n'abapolisi abasirikare bakaja ku rugamba baje ku rugamba bave mu baturage barebe ibintu zabiteza ikibazo yanganishije abanyamurenge bose bari mu bibazo abanyamurenge bose bari ruguru abantu bakomeje gura n'intambara no kuri turi kumwe imisanzu yose abanyamurenge batwumva bagerageze bahitange kuko bikwiriye kugira ngo tutabare ubwoko bwacu buri mu bibazo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Je ndavuga kubera ko sinabura ico nsozeraho uhereye kuri politike iri hejuru mu nzego zikomeye za Kongo uhereye kuri ntambara iri iwacu ntabwo ntambara iri iwacu ari intambara yateguriwe hari iwacu mu Minembwe ni intambara yateguwe n'urwego rw'igihugu kubwo kwangisha abaturanyi babo bakabahindura abanzi. Umukuru w'igihugu Gisegeti tudatsinda mu izina arabizi neza kuko intambara ibera hari iwacu ihari kandi hayica abaturage. Hari abakomanga buri munsi mu gitondo na nimugoroba bakikurikiranya 2 3 4 bamubwira agaceceka. Chef d'état major uhabwa ordre na president w'igihugu
arabizi, yoherejeho delegation nyinshi z'ibibazo bibera iwacu, arabyumva, yaracecetse. Perezida arabibwibwa agafata ibiti agafunda mu matwi kubera kuko azi umugambi wo gutsemba abanyamurenge no kubanyaga ibyabo no kubakura mu byabo, bagatwikira amazu yabo, bakanyagwa ibyabo, bakishwa mu gitondo na nimugoroba. Arabizi, abyima amatwi. Abasirikari yayoboye barabizi, nibo bashira mu bikorwa umugambi wo gutsemba abanyamurenge bawuhawe n'ubutegetsi bwabo bubi buhari. Kaba nakwihanganisha abanyamurenge babwira ngo bakomere, hari Imana. Imbaraga zacu nico gisubizo cy'iwacu, kubera kuko leta ihari, iyi turi kumwe ituyoboye, ibibazo zacira bizi byose, ariko iravyirengagiza kuko ifite umugambi mubi yateje abaturage umwuka mubi wo kwanga abanyamurenge. Nizo izi mfu zihari, nizo kunyagwa kw'abanyamurenge kugeza uno munsi wa none. Ndatekereza kuko abanyamurenge amaze gupfa, delegation zimaze kugera mu mirembwe, hari abagiye bapfa, delegation zahageze kandi zikomeye zivuye kuri etat major kugeza aho bohereje premier ministre Vital Kamerhe ufunzwe uno munsi wa none. Akiri premier ministre yageze mu Minembwe, urumva ni president wigereye mu Minembwe. Ikibazo yarara yahavuye, chef d'état major adjoint Tanguforo yarahageze, imfu zikabzaho kuba kurusha aho guko batari bahagera. C'est-à-dire ki baza gusiga umugambi gukora no byita gute, baza kubishira mu bikogwa bagasubirayo bakavuga ngo turagiye ariko mu bigenze gutyo. Ndatekereza kuko FARDC mu biberi wacu iri inyuma yabyo. Ntabwo umuturage umusivile yahangara kundi muturage leta ihari ngo iceceke. Kababwira abanyamurenge ati mukomere, mwihangane, n'abataragenda n'abataratabara bahaguruke aho bari kwisi. Nanju wayuvuga urimo ngomba guhaguruka ngatabara abavyeyi, tukabasha kubona igisubizo, n'amahanga nayo akabikurikirana nubwo afasha abafite imbaraga, ariko turazifite hamwe n'Imana, urugamba tuzarutsinda. Yego, abatumirwa bacu turabashimiye cyane rwose ku bitekerezo babashe gutanga ndetse no ku makuru menshi benshi batari bazi. Hanyuma kuri microphone mukaba mwari kumwe na Rutebuka Justin, ibiganiro byo nakagaruka. Hanyuma muri iki kiganiro twakoze commentaire zanyu zirakenewe, uduhe igitekerezo aho munsi aho twabyishe ukosore, ndetse yewe nta kindi cifuzo twese dufite duhuriyeho nuko one day one time twakwisanga turi mu turere twiwacu dufite amahoro. Rero turabashimiye cyane. Murakoze.